Okay, ya ciao, ya mo akwaba sonko kwanso abepi mo GH Live Studios. Ghana's numero uno. Asante Kotoko ahen bobo ano kwan so e wa gudi kwan tempo no so ena yatena sia. Ene due that is December, last day 2025, 31st December. Aha, yeah, edi abon buja na fi atwa so na 2026. Yeah, is super fantastic edition ni na atwa so edi ama wo sa pepe ena esiti Kotoko ewo dwumadi sonko kwan so a wono air se na ebe ya yen game a eda yanim yen so draw all blacks na ebe kiko na ato so afa ne ntamapa ede efra ede ho details kakra ebe bro sanso ena enra isu kakra by with regards to player a friend say in fact new striker bi akotoko akọ ho no enra ehyase anwumre no yes yakọ details a wodo percentage wise said ye edru no adjoin kotoko no me pa cho ye de ho nsam kakra so ebeto wanim na ye hu se di nsanso ne ko edie na opese kotoko eyo edie na uhu kotoko currently atosini ye maye homene so a ebeboa ama 2026 ye ramu china nyankropon ya adumo a opese ohu kotoko na eyi skills kakra fato comment session panyini kese ba ko a ohwe kotoko so ona so ka hu bie no I promise this video obehwebi read comments na bibia awie nkonimdie so nti yesrew ye plead on you said dear na opese current kotoko yi we input ben na 2026 a year ramu ye de be ka ho a ebeboa fato comment session yanso ya editorial kama na editorial we na ya ye no ye ne nhwenfo akese binum a esum yewura edi nkomo behind the scene and any former players been so didn't come up behind the scene, any current players me been so didn't come up behind the scene. Yes, Sana is it here, and of course, any old management ni be didn't come on, any current management ni been so abon come up, and your crew training na gun krata so, and a nay, ye de eba to janti input a who doing na baby a kotoko, a to sneak a cra na ayacho no. Hey, funny a pejanoa to your own estimation. Ebeboa, fato comment session. GH Life, Edene Ebeba, ahead of year, Yame boy china, ye remuno. But I'm son, I had this side, Jumedi and Ebebra, coming home and not mean something come home, not mean for details, we mount, yes, such a record in the street. Cratch out that screen, you see, and home come out, yebedi, not yet the amount. And son, I know, train me. There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, yeah, that's it. Oma hit subscribe on Tiana. And I channel a go not be bear to me. Of course, so cratch out that was screen see. They did the Elvis Bernard Adair and run Remu Hokakra. Mobile Mountain Tank, and so a shall say poppy the buyer. Elvis Bernard Adair and run a percentage wise bears 60%. So bet me a joining us and take Kotoko. Now the pay we and you remu net 31st, you know. Percentage wise, no up on any pa 70-75%, be from 80 there. Most definitely, Elvis Bernard Adair. It makes me a joining Asante Kotoko Bobo Kunoa, a young commodie a Koso. Na ye percent a rum 98-99 percentage wise, no. Na ye in video footage yenyano ababe to when him kama. The video ni bi ena ewahaya ene ekitayin yede baba beto anim na onso wahu osi akan ede ma association sportive the forces army Nigerian na say Niger team AS fan I base on Niamey na omusi omakan ewo Star du Camp Bagagi iya ewo Niamey 5,000 capacity stadium or and I was sina kan Niger Premier League ni mo 2024-2025 football season, you know, one on extra 18 good goals. EDJ top scorer. Ewo mo no achin so ahohwa isi akan ewo Niger League in the best player award no e call Edeman Omoman award no pictures ni bi nie yenhwe kakrasa no wa ha eni Omoman award that day no eni Niger best foreign player and also playing in Niger championship no no one no ni attribute and it said we main top scorer and also a main attacker number 9 and a wobble apart from number 9 also quite experience ewo African Confederation Cup nam say AS fan ebo couple of matches and in obo biom ne Esperance nom any ade eto to atna wom center forward
the position and no and order you on 16th June 2002 16th June 2002 na se onfie aduonu miensa or Ghana ni de hwekronkro nemom Nigerian Niami Niger no nya lata de no yes Niger ena okọ esi na kan edema boboku ai friend say Association Sportive de Forces Army Nigerian na yes fana ene bibia no etodwa kama ewo mo Kotoko run camp ene ne bon komo say de enra mote ya na say eba yede ba beto manim no ba details no ene say a prolific striker sensational almost otontena pa video ni bi eda anim hanom CAF Confederation Cup experience wise no wa participate twice bibia no eda the din kama ewo munti de anim ene say we de o ma me trust nyame anim ene nukrenie se bibia etentam kama enya trust ena obeba abeye nemom eya de a we de oba no poke crowd no aba bisi akan ede ama Asante Kotoko talks are ongoing ye be free mo bia no ye hwe na edrum pompon so a esafata ye beba na fe ni video footage ekuta ye no ebi ni ehwama me kakra ha we de wo ye agent na boa ya ma na beto ye phone so nti ye hwe na details no kwa animu a ye baba be ni video ni bi na wa hwe na wa jeje sa pepepe ena esitie e wo ho no nti enough on Elvis Bernard Adair yes the video footage e wa habare ye twen se deal no be kwa animu se eye poki krawa ye beba be yi na afi won so wahwe bi na bibia tumi akoso wano now yenkoye animai de tie ene se crash reference Samuel Osaikofo a we Nations FC defender no Kotoko ene na di nkoma asi de but de nim kakra ene se last Wednesday enka or joining Adriana na nkwa sign the contract e de ama wo but de nim ene se Kotoko mpanyufo ni bi bopini no yes na same holding on kakra so wasa tena se atwen on share that ente niema kakra nti ene die etodwa ene se back to Adriana wasa areenacte oni omokasa no a eja etia to nti obetimi adjoin Adriana na bibia wie nkudimdie so former Kotoko player na omo friend Dixon Afuakwa Sadio Mane no ono so kwasa ma Vision FC asibo so antentama nei eno so ensem kakra etodwa ewom live on GH Live Studios Ghana's number. There's so much more. Okay, there's so much more. Yankwe na jumadi ba kunti ene tenase no yemfa amount 2025 ene etwamu a abawie yerem 2026 and that's na the year of our Lord. Na de yebisa ene se Asante Kotoko den na ese yo na matim no fa ntama pa edifra dia na won so wo ekafa Kotoko ho ebeboa ama Kotoko afa ntama pa edifra yesro fa comment na to ase emaye na yebe able near mention na panyin kwankyerefo kese ba ko Kotoko mimoni din eni di ni a brase kwan so ene obe monitor you show live and also obe hwe become na obe read comment ahodo nyina ampanyifo ebe fa so edi ayede ma pantina GH Live editorial yede tuda eniema esuse Kotoko eyo a ebeboa ama bibia wie nkunimdie so yeram 2026 yi pleading on management say Asante Kotoko yehia physical trainer ya ho story ewufia 2025 yi mu but yes so acting painting kwa the amati for say players condition ene won ahoden agency ni ade ebekwa ni mu a ejina physical trainer so na ekokoba say team no physical trainer enim na na normal coaches ya ene saade tumrika ni bia ha adwen yesramo enti current management said the name what dia tum some be monitor na no yesramo a mo tia ye played number 1 and it say yeram 2026 year second round we be shall see moma a physical trainer na omeka opposite ho ene Hamza Oben ho ene Ora and I say of a prince ho na bibia enwi penti Kotoko in need for physical trainer at least yentimi nkase e quiet set to ayukrampa ya niema nketinketi bi dia we need to say yebeye na aboa na players ne bo hwia yetimi ablemu omu yie but a team without physical trainer a team like Kotoko there currently ha adwen na pau ena na oyesa adwuma no but
mpanyinfo se omene no etoa so a aha ibibio nti pawo entoa so biem enti Kotoko nso eguso efhye omope obi a ono eye professional enough obetimi atoa adwuma pawo beye no so nti Kotoko egu nkomo so edi bare yesre omo se omonya ne ntemaye na at least second round with ye mo without physical trainer esa eko editia ya afe plead number 2 Adakwajachi project request Adakwajachi project request yenim se nana Apinkra kwese ewu a nana nyame nshira uye pa one o management mo ye adwuma project yi o ten pentin kwa eko eba ni nyina nana esiu na so nyame nchade wa ma circles leader papa a your friend is chairman of Osuware amane oboakra to war entirely afa Adakwajachi efie anase ensas ni nyina so. That is the project of Chairman Solo. Oya na one open ya warrior nyame hia mu mienu nyina some collaborate amaniama aircourse banana the yes money say o supporters ye tempentin kwa kakra wom se na se ma stadium na so ye nyina ye dia Kotoko no nana wada ma yesre kan nana Apinkra mienhu animu kakra project no say na ho nsensem ukọ wom so omukọ ha ese we sia no eno a enti nana we do adama akwanya ene ande ekwa afia no abawie a yera fufu mi eya ananka wadama ani die kwan so ye nkyro de yo nanso na wadama aboa yen no address supporters na wamayen tet for tat kakra sa na ka no anaso wamaye brief kakra e de afa Adakwajachi project no ho na yehu ahodo a eno so be free mu aba numpa ba jinja ama fa abu sense so na manfa hyase atua na atimi akona nim ye papa eno de ekoso nana yenim sa Adakwajachi project na muguso ye de na plead number 3 yentimi nkase yesiesi Adakwajachi eni mfidudu ebedie bosum bi ebedie bia ewo ho de na yentimi nto asawram esa Adakwajachi fe no abafom wode ho ba ho a eya no asa ama u chirechire nsem mu dodo aha eya ye de ahoho bi ba ho a na Kotoko na nu anie ena say ya eni agina simpie so na training ball ne pem ho na ebibio ho na we do adama in as much as you develop Adakwajachi no we can still make it at least attractive kakra one and say bia entrance no Mr. Minim Chairman Solo boy adwuma so obeboa so obeye entrance wo say no nya mianim ni obi fa ha ura ho a na bambu kakra signpost no kete sabe enye fekra aye basa enti Kotoko nti kitani bia ni ho a oye 3D ni bi obi ye bi kama nti mehwemu a empanyufo amudi Kotoko ni plead number 3 2026 aye remu momayem beautify Adakwajachi kakra na enye sikani yonko ene premier ni at least yenya niam pakra ho a yenye bibi kakra na eho enye nice place kakra beboa na bibianso atumi akoso entrance ho ena afi kra so said the circus to war kama fa hu no yema sloping e ho na we gina soro we gina na e basa no yensiesie ho yie kakra na emwa na yesiesie ho no ma ebeboa kra ma circus ana se team no akwa just sponsors ahodo aba bagisi chesa yi so ye de ataletal ho nom ye de talo a na mu tueska de ma team no na edeniam pa banti management we de ma bone ma pa na yegusu anso kaisi p na aka ni mu amoyo a ebebo amatim na wie pe youth system Kotoko ye adwuma yie papa enya adewa nanso ye stress nana timi mo break wo mo 2nd January and on return mo register sa pepe wa my head coach Hamzo Ben inte ho ye bo abaso yie papa nana toaso sa emaye ye toaso se ye be ya krampo no ye ntisika doso posi ye kwa akoto player bibri e de free baby e de aba nana plead 2026 ayesa power cha request ni bi ene say o management a no mo ye adwuma no omo so ye mama ena una ope o masem kama omo so pe wasem ene ni nyina no edwo wosoro ene onim but ana kwan a information every o management currently eya na epia bonten no nana eha adwen kakra na we de ani de ni ahobrase kwan so ye ntimi ntuf na emom ye sre se wadama ye ram 2026 ide nana eya na media no wa ha we de watimi akete niema kakra because a player any administrative manager and our team lawyer
etna se di nkomo na ompiem free team no ahembobo anana se entrance na nsem ne da radio so anana eya na eno de wampo otibia eha okakranti enana Apinkra we de current management ogba ejuma pa nanso kwan eya na 2025 yumu information every one-on-one meeting session with players epia bonte no eya na eya eboachibidi ntina na classify information epia bonte no nana ya na wabomode atua sa tokro no de amayen utua ebeboa yen pa nana ye boa baso enti ya na ye pese ye dow na oto adwuma paso enti ne ye ye kaka ehu abia na we ya to din se 2026 a ye ramu de pese kotoko eyo na ewie nkonimdie suo enti won so fa de to ase na empanyifo be monitor na bibia atumi akoso wano emre bia atwamu no na kotoko player abehu not Zuria FM not Fox FM or Tech FM Pure FM Angel FM Ash wano na wakikan some na without anything nanso current management ene mekai na ne amponsa times ade ne hyase and current management so atoa so nkudimdie so players no obia nkonkotena ba bi ope enye interview that is good in ayi pa nemom we de ye bom abaso ne esa strike akra se eja bia ye players nso ntimi no mo sign contract sa na enye so mo bobo ni wie na o makoshe dem bi mom ye nyusi o more for various promo sake na ye nya sika mfiri wo mu na tefa ne bi bakra sa mom bia di na boa amankwada no kra nso ekunhu yo adwuma no awie penti na sometimes every other week bia ye bo match we do adama se ewom se yatete to so ye mom nko radio so de but wa mu yi players ni bi na mo assign wo mo ekiro mo se de sikasa towards game ayekobo naja mo amu de mo ekọ rounds kakra ebia na no nso akire twa tichafo ni bi e de aba stadium anase mpo mo aye promo wo ma kasa tichafo e hwemo ene game ayebebo ne da Sunday mo stadium mehwe ye dimsa presenters mi ama jingo amakotokoda mini apanya caustic nso eguso eye na adwuma fa so kama Clementino nso ye bi kama ba ye pese nei se presenter no ya yema players ni bi video emrem omonkasa eno so ebetwa kakra e de aba stadium a ni nyina no asempa etwe na ye chechire mu no marketing team na Apinkra oyi marketing team se omomabua emse mini asenso no ne adom nyina eka ho na esa nyigidamu no ya doso nana ewo asenso ene na gofuma no enchen omo ya ade but nana we do adama marketing no omo mi abiem nam se kotoko de oton na yeto odibo free track cry ye beto kubaji ena eka ya nti ene asenso ene anuanom ya marketing no nana yesrewa omo mbiabiem yie na omo nwuram na money inflow of the team no enye pocket crowd avenue no yencreate more enka ho na bibia enye paye yebetimi ne various companies wokumase nom ne nkran kasa na ya di employees ni bia ma womo aye commercial ni promo ni agisika no na ya wai kakra ma boys no ne di bi nso aba empanyi it's easier said than done de nanso ya nkane anwa hwan ne beyo nti misro empanyifo monyo na bibia nso enkoso year 2026 aye ramu players discipline na Apinkra wo badwuma gadindim gadem nyame nhira obiem afiba ko etwa mo no player discipline ho asem bai ebiem nso afie se ebi bai ye bewuram 2026 ida na ani die ni anbrase kwaso ye shrow player bia why no yo na ewo team num bia no wada ma jane kwan na yempe wo mu a ebu ade na etso efata na omonsom discipline kwan so na bibia nkose shrow na code of conduct a ewo team no we de ya na wamie wani no I enforce nim so do obi anti etomre bia ya na ayete se nti obi ya nana de ese atwe no yantwe minim se ebi na yes with regards to a blood there no minim se manfo patch o kakra for a blood but nana we de nana mia nani se kwan bia so say a blood ono so terminating the any couple of players na bibia ewie penti nana yes show e kwan akotoko nsem e ba bonten no yeram 2026 de wadama GH live ene nkomo kakra die no ye be stress na ya na otua ho na mayen na bibia atumi akoso kama ni nyina no eko eba bisi management a omo eboa wo no so ma no ana ensem no ya na ebepuepue sa nti wadama
eya no ahwe so ama ye players ni bi betin adi nsamfo but ye betwe o maso a en ma public impo na ayedin na bibia wie prenti na wadam akoso abadwuma pa yes na bibia ntimi enkoso players contract nso na waya ade bi a fedodo say mahu so ahya ase ene Patrick Asiedu ene Lord Amoamo ewom se nka omo half pebi nanso wahya ase no mu di nkomo so na be extension ebe adwuma baba yaya nso abedi nkomo a enche no nso ebe renew ne de yes na bibia akoso ntie kwan afa so say is a new strategy odi renew players contract no esa abasobonti Nana Apinkra yema wabaso kama Nana Apinkra ya chiao bia mo official pa wona usi ekonkasi no a wo bo amasante Kotoko ewie nkunimdie so yewura na say two yes na yebo ni dia na yabo emu ase nani eje ho dodo nkomo ba ko bi ekodi free ho yes ahemfo no wunianum bi edi kire nse yewura ni je ho pa nam se oye nokafo sikasemu bi bia mu obun kontapa ema ni wie peya nana ye bo abaso enam se ene 31st ni be new year mu ntino ayabasobo ene ede ma yi papa enye asem kuma yes nana wadwuma no so a wo yo no himfo ni bi nsu nya ya nkomo pe nti nana wadama ya na se de adwuma na wo bo na wa time se no na kosoro na wa silence amanfo na bibia awie nkonimdie so nana we de ye kan ena justice availability justice na ye shede bobo no ye shramo samosi ya de ma Oscar Mark ya de ma boutique we anase vintage point say ne ton a moma ye nton na bibia enkoso kama se obi e wo team ni mu mediminu ani da ko isi we ba no e case ya ade bi a wo mu se ye bebo na ne ye den kwan so de na so sa etochema ebu nipa bam enti Nana Apinkra minim se wo de wo ye disciplined man nana said ye wo ye na obe discipline ni kakra na ebi nsibiem enam se sisia no obi donfo ayi no ho asi wo atua sika no e de ama nipa na etu akotre de da but going forward no nana unauthorized person bia obefa esie nche maji sika se ode ye bibisa ande mini ye minua but we de ye mfanya example but ebisi biemu a nana we de strike waba akase no e wo nipa cross so ontu medi Kotokwachi na onfa Kotoko entwa nkrofo abe ya nya ne sa 2026 ya ye ram ntinana obi ya sa ene na wayi no afri mu na bibia aye kama and also nti let's hear your opinion 2026 football season no second round ye ba be sha se den na Kotoko ya ebe ye krabehwe ede ama yes midway twaso Nana Apinkra ya tese o bo ho nkomo kokoamu a enche be pipa sesia no o pese wo ye Kotoko nkunimdie so na boroso enti nana we dey yesrew old players ni bi o ha omo ye very good sesia na yenya Michael Akufa o ye internship there but oboy midfielders ne pa enti ye benyo obi a o ye former player o ye very good o ye striker nana ono so betim na be kan strikers coaches ho na yenya obi a o ye winger bi a sa ye play nipa be num kakra na emeka ho na emfa nkudimdi emra na no achi adesre kase ba ko 2026 ye ramu nana mesro GH life ejina mu esro ne se nana Kotoko team na ye bo no enkwada na ye bo no sometimes ya na ye omo se omo bo sabi team kitwa bi but ya na I refeel ho trust am ne kra eka ntinana we de oba afofo na mutaye symposium Emma players no every now and then but I say ye jai kakra nana ye say nipa no so ni refi no ho a ya na ya atra ayi kakra ntinana wadama we de safa bra biem Isa Ahmed a former defender ma Kotoko Stephen Odro aba Kotoko pen Aziz Ansa omo nyina wo kroya mi wo mu omo ye willing general sekofo enyasem kuma na no komo obofa Kotoko ho na efedodo empanyimfo Tom Kruger mu nyina e wa ha omo benam so aboa ama symposium no current old and as old players e wa Ghana no ebinom ebetinya visit team no ebia na otwemienu bia no mni players na kasa momian 20 players in mind na omunya de pemaye no mu se team no mo bo no nkofo bia besonko team no mo bo no eye tonton sansa team kase a ye boma ba bia ye din na attack ye mongum sa na ni jiemra da bianka kai wo se wo ye se ya wo ko bibi se di tia ho a wo gu team na ni ma se
almost a one hour edit on the Bible had team no very symposium Emma players no every now and then na who's a team when near ball yen 20 players na dream Emra me porcupine in mind na team in front into my penfra you bet my old players akwa for nom ewo Ghana ne other players nibi na oma be visit team no of opokunti enom ne ade no ma visit team no ma boys no talks kakra ye no ho na ya me at first if no draw online FaceTime no that baby I am cafeteria ho no TV kase no so no abeda so no akasa chere boys no mo me anya ne sa nana 2026 aye rami yema yen old players e ball brapa Kotoko no and my team nam say ni be 6 edin komo mo ye willing every day so mbeboa na omne Kotoko current place edin komo na ma chi omo kwan pa omo fa so na awie nkunim bi so ntina na yan get legend no alive biem na yeni omo enin komo na omo nkaka yen current players no say team no omo bo no enye matrama kra team na omo bo na bibia no enkoso kama ewo munti nana ogbo ejuma averagely yebebo abaso se wa boro so kra we super fantastic na mse Kotoko sikasam ni hia na oba ye yewura na say tu wa manani aso adwuma pa wo yonkomo kakra ya te no nana nani asopa usikasemu se ni obu nkonta nyawanwa se nana Apinkra we chartered accountant at say enya asem kuma akra nti nana onu kredie usikasemu nana twaso sa na ebeye nhira e de ama Kotoko yi third year syndrome no enya ade yi beto nana obeji league afi na bibia be nkunimdie so GH Live ya wish nana Apinkra kwesi was super fantastic good year say 2026 I be rami onye fruitful year with regards to the new mapa wo ye ma Kotoko na bibia nka woni a woni nana Apinkra ya adwuma o kan management ho ananse uyo obi a ya adwuma wona ase na asa akugina danchi edi no ho nkomobone a wa na ade pia ewo 9 nti mo nso mo amwo nana nche amwo ne ya adwuma mo hwa mo kasa mu yie etori bia ya na kasa no ya adoso be enmabu mu yes mo nsom nana som pa kwan so woni ayo agi se wudi konkonsa ama nana Apinkra yi na firi ho a na ekwa wo ne na beko wo kasa dua emumo ayi a eno anisi nti mo a mo ben nana no a mo ne nana ye adwuma no mo mo na som pa so na adwuma pa wo yo no o wadwempa ma Kotoko is so down to earth to everybody we ni papa say mo mo no na enye nhira na enia oye na ye yidi a ene wa konkomo so na ene wo hyehye onema yes na so na Apinkra adwempa na odi ye team nti unia wo so som no a fa adwempa di na chi na team no emfa ne nkunimdie bo emfa nti 2026 yenye nkwa na enim nyansa kakra etimi kruchire ye se ye ebewura team ni mu a ebeboa ma team no nkankro awie peye ena ye de atudwa e de ama on this edition live on GH Live me patch also de any say any de kwan so fa de to comment section where na ye de be kwa command panyufo Kotoko operations team monso ye bo maba so pa se afi my name apa ama Sante Kotoko operations team which I'm a proud member nti ene ye bo maba so me chiamo na me the video esi yes chairman Kweku Amponsa ka ho bi Mr. Ike Donko ye cheche a nyame hira wa ye dwuma pa miamia Alexander Asarimanu minia panyi Charles ejaba ewo yonkers asojafo akentena wa binom etese Commander Griffiths big boss Commander Abraham mo eni ade Benito ewo ontua ne to de but ibebo ne din ofasafo jamfi mo nyina yemo mabaso minia panyi Dixon Kesachi ofa Erica Henkan ofa Francis Boache ofa Frank Champon Ike Isaac ena Kofi director yes na nanso also nti sa perarata krama ni ampon na kwa mo hene ba Samson ene chairman solo mo nyina ye tiamo abomabaso se ne ma pa mo yo no mo nkoso nyo mo ena ma yadwuma pa amadonzo sisi shackles ana no ho no ba also e de ama no nti mo nkoso sa ya pacho 2026 ni year mi again also opese Kotoko yo fatu comment section in the term na nyina no yensom asante ma me dey Derek Sen Kizito. Thank you so much for watching.